Ndugamano igi utongoria bunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga ironekana guthie na mbere na kwihiriria na kureriu kamitii ciothe bunge-ini ino cibunjitwo ni mutongoria wa aria aingi James Murango itanya inene rikumba ingi njeru. Ndugamano ino yakiririo ni mung'ethaniro uria ukoretwo ho gatagati ka Murango na munini wa gavana Peter aria makoretwo makigucaniria no wina hinya muingi wa utongoria bunge-ini ino gukirikana Ndabiri aranyitwo mbaru ni MCA matanyihire 14 na Murango ni MCA 16. Lakini venye ningemhakikishia ni kwamba hata hiyo mambo yote imetendeka, hata kunjiuzuru kwa spika. Sisi ndio tulichagua spika, natakaa chini tena, na sisi ndio wengi katika hii mbunge kuliko wale wachache ambao wanafanya hiyo maneno. Murango andikithĩtie urugamiriri wa kamitii ici wandikithio weru akiuga memba acio matiganire na utongoria uria ukoretwo ho ihinda-ini riri. Unajua uwezi njilazimisha kwa watu kama hakutaki. Mbona kama hakutaki, jipe shughuli, njipange uende zako. Utajilazimisha leo lakini kesho utaondoka. Siku ya talaka iko. Na ikifika hakuna kurudi nyuma. Murango ni atwarire rendekithia bunge-ini ino ria kwenda kuhagura Ndabiri guku akinyitwo mbaru ni MCA amwe. Indi rendekithia riri gitianirio ni karani wa bunge ino akiuga ritiarumirire mitaratara iria yagirire ya kiwatho. Ndeto ino iyumiritie thiku imwe tu thutha wa uria urari spika wa bunge ino Wachira Githanda gutiga wira ni kiria Murango etite gukirirwo kiuteti. Waithaka Kinyua, Kameme TV.